tuntum video a chuan thil thleng hrang hrang lar tak tak te kan en ho le dona heng hi an lar na chan ber chu heng video te phe na mi te hi ni hloma heng video te phe na hian thudik tak rapom tak tak a in thupa atopa a video ngei chu kan en ho zel bokang en hawang o The sunburst flowers calling on warm days overdue, but kumsang ni som pakhat June thla khan lo zirmek Lauren Giddings hian a dream public defender ni turin test pakhat chepal tlanga momoto a zirturanga hlema se June thlatir kar masaber kar tluan hian chol alari a school kal ri lova a unaw nu in nei na akal dona wangin lekha ziri lovin a unaw nu tan in pek deuh to patuma maid of honor ni don bok nen ti chuan kar tluan chuan lim takin hunan manga in nei borak po zauta school kal tan le ma hian a chung te chu shila lekha azir na sat tur zia soin library area top hiala du thu te asoya midang po biak manwak lo tur thu a soitel boka akalta a ma se hetia alet le hian a classmate te tu man library an mungai mi alova chu mai ani lo ni ni chung chu an hu mi alo bok bia kan tumpo in an be theilova phone ala thei bok heklova aman mungai bok silo magdeu main Loreni chu are tlok ringot mai ani Loreni classmate pakhat chuan Loreni unaw nu ashil taringota Loreni hi be mialem ka mungai bok silova ti in avashila Loreni unaw nu chuan below ma se engki ma thang akal ma khan mi po biak man wak lo tur thule ni leng lenga lekha zir tur thu te kha soya engki ma thang ti in lo changa ma se he classmate ro hi chu angai a thave ha ulo Loreni thin dan ani lo library a mungai bok silova phone call mai baka text message tak nial po chang lova hewang hian police call in Loreni in endik turina ti taringota police ten wakala ankika alo chang lova kongka alo in loka a in kot velan ena tukver lu ruk na nu ma po engma lova ti thei vak nei lovin an kal le ta police officer chuan engma ka ni theilo mi bo angin I report top te ni lo chuan an ti ta a ni aliam le ta Loreni po alare tlok tuna meu chuan Loreni chung te pon mang ang tran ve ta mi bo report an file ta a police te po Loreni ina let le in an vakika tu man an lo chang lo le a in nei tu chu an hontir taringota an luta Loreni chu lo omlo atir chuan thil dik lo thleng po ni na lang lova ma se a phone a chabi a parcel a laptop te alo om vek tlat mai Loreni chung te chu zonan zota mel ma ne yem lo turing emo ne yem ti in ai Loreni hi tu ma hoturan lawang mi zong ngai na te ni ti in an changa ma se Loreni unaw nu chuan kumliam ta vela Loreni thu soya hre chuaka a soita a vacation atangin a ho a ina thil engengemo a hmun lova alo oma a then an bo nia hria tlak thu asoya mi tu emo an lo luta moni o ati hial thu alo soi to di oba ma se a thleng to lo waniang an theng hil ve tak mai thu asoya police te chuan Loreni in chu kim takin an han en dik vela apon te po uluk takin an ena engemo an muta bolhlo paina chuan bek dum lian takan huwa an ring hlel riaw arit em le ngal an han hong chu mishing taksa kong chin chung lamalo oma Loreni nge yelo ni bok hebe kan hu ma lok hian news reporter te chuan Loreni in kotami tele a then om te chu an lo interview ve mek boka mi pakhat thil thleng nga event mail em pakhat an muwa an interview ta ani hi Stephen McDaniel ni in Loreni then omania Loreni in lelam chia apartment lelam chia cheng ve ni lo azirpui a classmate ani boka interview tu chuan Stephen chu Loreni a mu nun berte an zota Stephen a chuan kar khat chung chu a mu mi alo ni in chiak taken a soya a mu lo zia soibaga a classmate dang te pon an mu mi alowa about top mai ti ten a soya hetia an income mol lai hian Loreni taksa po apia dewa an lo mu chia interview tu nu hian thuthar alo shave chia boka Stephen bula chuan ataksa chuan muchi ani chu adita heta chia hian Stephen hi om dana dang hal angoya interviewer po hian I tha em adi pha hiala Stephen chuan interview chu adu tok ti shat takin akala thuilo te akala awa thuringot asudeu ngol boka rilruboy mel takin a om thut
he case mi bau case atangin tual tha case a inlet ta huk mai police te chuan chiang zokin Loreni then om ti hian apartment ania a room bul vel zong te chu an endik tran le ta a Loreni room bul che hi Stephen room ania hetia a in an en vel lai hian Stephen hi a kong ka bula loading in a thlan na sa le a tui botol som vel lai lo in man a apartment a hian Loreni in cha bi an huta Stephen a hi Loreni a chua vele a ina alo lut ru thin ni in a hard disk te lo download a thil nei haute te alo la thina heng hi a room a ala pheya ada thachin police te chuan Stephen a computer le a history tian en chuan Loreni Facebook le a LinkedIn profile te alo en na samaya chumai baka until mu pakhat chu thil sei deuh konei pakhata hian teipin camera alo tuama zan laya te he camera avwana hi hol phein Loreni ina omlo te alo record thlap thina rang takin Stephen chu manani ngal thiam lo chang tange ya rang takin in puang bok asoidan chuan he a camera da hi Loreni omlo en nan mang bera a omlo huna aluta a thil vela varuta thina ma se a thani hian a camera hian enin ina a omti hriat nuwa mai ko ravua a cha bisper nei chu mangina valut ta a ruma Loreni hi lo muwa ruma hian valuta Loreni hi alo har pha nge a Stephen a soidan chuan amu chu alo tho ngala kalson ngal ro alo ti heta chia hian Stephen hi azwanin khuma chana bazuang pheya khuma anin be ta heta hian a mai kor hi atlathata Loreni hian Stephen a then ompa a classmate ni bokani ti a muta Stephen topro ti ina awa ma se Stephen hian arek lumta a thi nu hian bathroom a nukluta a taksa te chanin a then chu toilet a flasa a then chu beka ada boka a bek da pakhat chu police station mu chia khani in an man pha na kha haloni ta Stephen hi dam chung in tang dona tuna chuan a interview lai le a taksa an mu ti a hriata a dan vel tak chu kan en hawang No one has seen her since Saturday. I haven't seen anything. I mean, I've always heard noise outside, but it's just people walking by pretty much. Anything there? Have you seen anything there? I mean, are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Etna Centron hi October ni som kum sang khat jakwa sum nga pali khan Puerto Rico a alo pianga kum nga vela ni hian anu hian New York a ompuya an house alo ve hle anu hi Clark ni in New York City Board of Education a thoka ni tin art tui chum pum ni hi atna a keng ve china a lunch tour ale yangai lo nan art tui chum hi keng china ni Delancey Street Manhattan an oma heta hian ramsang sanga tanga ronpem lut te pon tam ve hle etna po arun selen na hi har sa hle ma se mangai taka en kolani ve thung thu asuya kumsang kha jakwa somriat pasari lo ni ve ta he kum nge hian etna hian a pasal tur tong ve ta ani hi William ania William hian etnai te venga hian a unau pa a muchina a unau pa bial nu te ina hian ani nge a voi khat chauka akal chu etnai hi lo thua a muchia chu a mei chedu zong dik takani ale tu vata a unau pa chu etnai chanchina zot ngala tunge in chauka mi so ti in a unau pa chuan etnai ani thu alo shila William chu chauka chuan avalet le vata an in betran ta a rei vaklova in tong tur ve reng an ninge yang anin ngai zong tu der mai jing tin chu William hian a chen na veng Brooklyn chwa sanin Manhattan marto pa etnai hi avashwaya a nakal atha thlap thin hemi nu hian ama na akal vele chau zelangaya traffic jam na sa thei mai sia hetia le de lam hi chuan nuam lo thin hle ma se etnai mangai lutuk na chuan dang thei chuang lo etnai bula om thei na tur chu rei lo te po ni se eng po tia huam a hlim lutuk zok an in to na tanga thlania liam ve ta a etnai po Brooklyn a William abula chuan a cheng ve ta a kumni aliam le chuan
an in nei ta ma se etnai hi arai theilo tian she chuaka note adopan du ta ve ve a ma se an sum din mun enin an lati vut vut ri lova an pani hian na pani an thok ve ve a etnai hi tho tran atanga zir to pa administrative assistant angin Martian McLennan tan athoka insurance broker an nia an office hi World Trade Center a omani William Ero doorman angin tho tran atangin zir to pa thok ve thunga tlai tin dar thuma na bana hian harlema etnai ne na an dor pangpar dor an nei ve chu awa ngak vele thina zandaria thleng tia in honga weekend alo ni chuan etnai ne nan pani in pangpar dor hi an ngak don thina ni inti hlimnan Bear Mountain State Park a thianle chungte ne na hun man nuam an ti em an war le bok ma se an pani a omdun tuka nuam ti ero an nei lo an in mangai em a chen shan thei an ni lo kumsom pali an in nei to a ni thalo beran ton ni thleng ma se an ho a an pani in an thuduna an ice cream du ber ei dunin TV an ena an thamwang hwai chin kumsang ni pakhat September ni som pakhat khan William hian etnai hi anakal tur World Trade Center a awatha ta a floor sum kwa pathum na etnai hi a chawang wanga a thua nidang ang thawin hun manga athok mola hemizing dariat le minute somli paruk hian thlona hijack Al-Qaeda terrorist ti hijack thlona chuan World Trade Center floor etnai thona chia somkwa pathum na takle somkwa pakwa na chu aron suta thlona ami zong le World Trade Center a hemi floor ami tam takte hi chu an thingal veka ma se etnai ero adam tat athi ve ngal lova ma se floor somkwa pahni na chunglam mi te chu an tang vek hetia thlona ina suta tanga rei vaklova hian leya om cameraman pakhat chuan World Trade Center an sutna live takte chu video in lo cover etna centron chu a mora aron kala thir wanin akuta vai lai lo la fu a tu emot talinan tran pui be se takin ama alo po hi a sirvela midang muturan om ve boka ma se a omna hian kal ngai na a omlo an omna hian tu ma an hankal theilo ama alo po mitam takan tang ve du than na rap thlak takan siamangai mei na kan hlum nga topemo zuan thlak ani etna hian enge a than jok kan shetelova ma se mi sang ni zakwa somsari paruk thi te jinga hian etnai hi atel veta ani video en phe hi chuan a pasal le a chung te tan avana don em because Dave might be trying to call me because I left a message. I'll call you back. September ni somni pani kumsang ni parukhan kumsom parukmi Casey Jo Stoddard hian apute ate jinchu an inarante enkol sakri turin an inalo nga sakri a apute ate hian an jinchang hian Casey hi an ina anarante an enkol tier ve zeu thina an ring em boka zote pathum le ui pani an ne awangin an in hi jinsan top the ani lawa Casey hi an in ngak turin an kaule top mai chin hemi tum hian Casey hian abial pa Matt Beckham soma movie enarela abial pa mai ba ka hian an thiante an classmate pani Brian Rapper le Tori Adamic te asom tel boka anni pani po hi kumsom parukmi ve ani a ti chuan an pali chuan movie Kill Bill Volume 2 an enta a ma se Brian le Tori te chuan movie theater a en kan du zok ti in an kal san da imaya Casey le abial pa chuan makan tiang reng le a ma se enga te va kan ngai lo ma se Casey le Matt te hian an shiat mia lava hetia Brian le Tori te an chua khan in noiber basement kongka inkal chu an hong ruta a nakina aru ka lu le an tum wangani a chan chu hemite pani hian thil rap thlak takti an tum nakina hemizana ngei tho hian
Brian le Tori te hian serial killer te an han ngai sang tlat beka chubaka he thil thlen ma rei vak lova khan an pani hian an sa khwa chwa sanin 80s an lo ni ve bok an pani hian movie Scream kha han ena horror movie ni in Michael vo hian leirol te ina luti na ti buaya a thana kha ni a he movie atwal thana scene ang che kha atak nge ya ti ven tum an mani hi video yin an in cover a mi in a lu ruk an tum dan te an chunga an ti tur te chuan an mi tha masak ber tur chu an thianu Casey ani thu te an soya ama a om hun an nga ka September thla hian apute te in ama in om don ti an sia a khatia an vakal khan Casey bialpa met kha alo om ve a an tum takan ti mai theilo khawang khan movie theater en zo kan du thu soya kal kha ni ta a ma se movie ticket chu an lei ta thau a chan chu nakina thiaman chan nan a thadon riawin an sia a movie kan en dai an ti nan movie theater a po chan an lut nge ya ma se reilo te ya an chhuaka Casey chu ama a alo to nge an be se hetia an let le lama kara an tlan lai hian video in an in cover le a phurtakin Casey an be hun tur te han soya an ngak thei to lo an mai kor le kut kor te an vu a kar chu hladeu hlekan parka Casey te in bula chuan an kal thleng ta a an valut chu met alo la om reng ti an sia ti nge an du to sia met po hi that mayang an ti ta an in hnuai ber basement a mai cornen Brian le Tori te chuan biruta horror movie mi ang chi ani Casey te in hnuaya ama tha tum tu te an om mek in hnuai ber basement a chuan omin thoman siam chanta a Casey le met ten an ron nga event huna lo be an tumani ma se a thok lo an ron nga event mi alo circuit breakers an pana power an ti thim taru mai Casey le met ten ron on an tum nge yan be se ya ma se met le Casey te chu in chunga an la om tlat power an on le ringota thom an siam le ringot chunglama met le Casey te ro chuan in hnuai ber thom chu engma an lo hre thei si lova ma se power a thim khan Casey khan alo hlau hle a met khariak mai turin alo soma met khan anu alo phone le a ri awadila ma se met anu chuan Casey khalo hroi jok ro jinga ka ba thla le jok ton nia halo ti a ma se engaron omle khan Casey chuan ka tha ang karon riak lo jok mai anga lo ti le ni in dar som le min som thum vel hemizan hian Brian le Tori te chuan metanu ron kallan sia a hruai ho ti an sheta Casey chu ama ina om nge ni in an sheto a ma se an ngak deuh phot hetia an nga deuh lai hian met khan Tori zokha aron phona movie theater a in lo omem ti in alo wa zuata Tori chu atong zoi hle a met chuan magati ang reng hle a ma se met chuan ngai thutak lutuk lo chuan ada le taringota Tori chuan Brian chu ashila ama ina omto meta na soi atita a Brian le Tori te chuan power an ti thim le stepa an chauta kongka an khari throi boka Casey na shiata alo chuknan Casey khan thom kha alo sheve to ngei mai ma se a hlau lutuk chu alo kalson ngam lo ni in hlau takin alo tum reng ringota Tori le Brian tela an chachak to lutuk an ngak thei to lo an du dan chuan basement a nge khan be an du a an du dan takero chuan an che thei don lo Casey omna an chawa Casey chu hlau takin alo thua an thian du chuan an thian nu Casey chu an vitlum ta an tha nu hian an kar alu tin an tlan ngala an ti masak ber chu Casey an tha awanga an lom em te chu video in an in cover le ta movie ticket kha an nei awangin himan in ngai ringota ma se police ten Casey ruangan mu khan abial pa met kha an kawata met khan khamizan khan Tori le Brian te pon om ve thu alo shila Tori le Brian te chu kau an di ve ngal wat bok police te chuan uluk takin Brian le Tori te chu an han do pa anin puang ta andam chungin Brian le Tori te hi an tang to don Casey kha kan mi tha masak ber tur ti in an soya man talo se midang po an tha le nge yarin om tak set an camera a video chen khat te chu kan en hawang there should be no law against killing people. I know it's a wrong thing, but she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie Stokes. We know there's lots of I just killed Cassie. We just left her house. Joe, I'm shaking. I stabbed her in the throat and here.
Dude, I just killed Cassie.